Munini wa gavana kaunti ya Masako Francis Mwangangi ni wakule serikali nene kwa badhilo bia mbingange na kuile kasi tene kwa serikali siya kaunti nikenda kutethesia mwenendo kwanta maendeleo ainenea umba noni wanzama ya magavana musini wa ilobi ulaiwikita mwanyani wa gavana wa kaunti ya Masako Mwandu wa Binyandeti Mwangangi yasekana mwenende akakwata maendeleo mbeyange kethe wa kaunti kabadhilo ilobi ya siya kuyana Mike nokutweleza. Ni kana mwenendi akwate uthukumi ula wa ilite vevata serikali ya kati yose na wito munene kuvathia serikali cia mutiuko ilovia mbianu cia kuthengesia uthukumi wa serikali icio ni cia ndwani na uwanenwa ni munini wa gavana wa kaunti ya Masako Francis Mwangangi. Ndithi na 4.2 trillion twitona imbwete inene ya billion manana nicio ciothi kwa devolution icio mpesa nini muno na tandi twi serious na devolution. Lando no kulia ni mbweni twenda ndino thiane mbweni twenda ndino imbe na fairness na equity imbe thio ndusio vandu pa twasia etandi twina trillion nina sia budget yandi no sio ikanilwa kati ukethea out of 4.2 trillion at least 2.1 trillion is katika serikali zito sia metiuko kana mwene ndi wa kawaida mbwe hatona tetheka kindu chambe na kiwu malelu ona masomo ainena ila eivikite kikaloni chanza ya magavana mwanyani wa gavana wa kaunti ya Masako wa Binyandeti kila chatwaiwa maofisini manza maisu musini wa ilovi Mwangangi aweta nivatonyeka kukakusi wa uthukumi mbeange isioni cia ndwani kethwa serikali cia mutiuko ikakwata wongeleku wa waiwasyo kuma kwi serikali ya kati niguo ni kuthukumitwa niguo county zito no itatite vala itotita lakini zithukumite undu ciailite imbu ithukumite taembithwa nine ngepe mbesa ila sikutonithia kuthukuma enenthinesa budget ile tieto katika serikali ila ya kati ni mbesa mbingi muno ciailite imbu mbesa isu ciana magavana maitu na ciana serikali zitu cia metiuko ikano kethia enenthi makena ni matetheka vanene kou devolution no tho nziela itono runene biande na economy yandi kanene bokethia niyo enene piu katika Africa na the economy you consider worldwide embwe twenda with that route mundu chicho President Kibaki na Kalonzo Musyoka mekite Kibaki Muzumbe na Kalonzo Musyoka deputy vice president. I think it is okay balabala nizo nikana wise there ndira itu ne ya na mituke mawe ya nimethobo na enende kila maile tembo acho embwe ne masomo embwe kiwu embwe chau chonde maundu mawimi kila maile tembo na mono hospitali mena ndawana mena thukumi nitweka na nitwathukumaneza. Mwangangi ni wakulia muvya wa kinandu waliule utaa na kunenga serikali cia kaunti waiwasyo veivinda nundu kuseligwa kwa ilovia kwithitu kuivalania uthukumi serikali cia kaunti baza isia sima serikali nene kwembwe siisalawa nisithito siisalawa muno mbesa isu na ikasalawa tutana kitumi ukethia niti uthimia iratu ina itano counties mbinge itekwe thukumi itekwa ndawa unenga andu moke wo utema malelo itekwaka hospitali itekwaka skulu ta ECD isiendo isu ni siendo cia ile tosiwe muno going forward with there katika class linki there na thimwe kila cha ile toi kwa devolution keitiwa katika national government kila cha ile toi kwa devolution ni cha kwa devolution kana with serikali sito cia komando maito na mathukuma na kithito nondo baile tembe maithukuma COG and ndilivotia vilingi wa mauvo yenitawa Mike Muli Wanyamai.